megalayapost.news. Hadin ke Jingramno ubah George P. Lengdo kum MLA ke Umroi Konstituensi ke Baulai Kun naka parti All India Trinamool Congress haka election MLA arjar apply na Umroi Konstituensi kini orang alam kini ke parti nadu ubah George P. Lengdo kum presiden ke Umroi Block batu state vice president ke AITC rengkat bagi wegi kini alam kila penkut no ya ke Jingade kum kini alam ke tiga parti halor ke nongrim bagi paiba kimpat la ban peniang satia ya kini ke parti hapuk ke Umroi Konstituensi. Day hadin kajing petno kita kinong ilam bat kidekot jong ka parti AITMC kini kinong ilam kum kajing ay peteng bat cakri ya kipai ba ka Umroi Konstituensi bat ru kum kajing penkre bat penmi ya kortong hakani ka election MDC arjar rapusan syaka ke HADC dakawe kajing mut kilakan tajno ya ka parti AITMC bat kilaseng ru dakawe ka parti kabalatip kum ka Umroi Konstituensi Progressive Forum ban peteng ya kajing syakri kipai ba bat ru kilarai ban penmi ya kortong ban aireng hakani ka election MDC na Umroi Konstituensi. Kumbala itu nadu ubah George B. Lengdo kumu dukot ke forum baru presiden ubah penskem lang sotun kumu presiden ke forum kila itu bakila seng ya kene ke forum kedai hadin bakila dep ban pancing mut na kinong ilam kibadon haki area baki unit befair barangkat kinong kersan kila shim ya karai ban seng ya kene ke forum bat ban perkutno ya kajing dei bat ka parti AITMC. XMLA jong Umroi Konstituensi kumu presiden jong ka TMC Umroi Block hadin ba ila rem ya election ostem arjar apply ila resign no como president jong ka Umroi Block TMC bara kujo oporu como vice president jong ka TMC ka state kajing resign no kujo nga kalong ba asim ya kajing ikli ha ka bayday ba kajing rem kujo ya election kamtame hani Umroi baru ka state block away habangi kamla ban koi syaki number ki bangi tumu adap da kajing sungu ikipai ba jong Umroi Konstituensi kibla kersyang met ban mensim yang ke kunhun kajing hi brokawai ha ka ba ya la ban yo kat kitu kibut ha ka ni election kibla dep kam simdon gunu kajing du mensim hanga simet lani kajing bokho lani kanu rei idap tang kajing sungu ikipai ba kibla ai kersyang met ban mensim ha ka ni election kibla dep Bat kembal penpau di Presiden jong Umroi Konstituensi Progressive Forum hadin kajing sulok bat kajing ai jimut jong kipai ba jong kinong ai mensim bat kinong ilam kijongi hakeleng jong ni Umroi Konstituensi ke BE kijongi ngarai banyeng independent no hakani kepo Umroi Konstituensi Progressive Forum ade ke forum ke balai lu ke forum independent bat haku jo kepo kumlaong i presiden mentan idon lu kajing tu menang yai syakri ke konstituensi hagi benta ki bofer bat kawe ni kita kilat syakri kan long abangin peniang no jong pertong hagan ni election MDC hajar apusan kaji kepat nak kalian jonga simet ke baro ki bayi ki bathoin bayi ngasem ki polok porjor ki nong kersian ki nong ai mitsil ki bala don dekat bangi hagan ni election ki bala dek ba ki soba bakin up ya jemput mena kertong nak kalian jong ke forum kujung bat ni kwaru bahdien jong jemput mena jungi jong kertong bagi pai ba nong kersian ke bala ai ke keti kediang ke keti komon hagi ni election ke bladep bahasa sisien ke kerpat iki bakin sno lang bat ngi bat bangin pet lang silinti ke bajulong na kebenta kalau we jong Umroi Konstituensi yang bekersian ni kertong ke ba kene ke forum kan pergi di nakalian kejonga lomba ketika forum lomba kinong ilam baro di badon hakni ke kual bagi pemlak banyak don dekat ru kuat mengkusong ni kubon sia baro kipat yang song jong Umroi Konstituensi kepang ya kitu dulu kersian ni hak election ada ini ba kin ejit kumu tetap normal election committee gede idap ki nong ilam ki tweet ba haga jigi tray kam sanhima don ke experience kula don ke jusu tu bai ke pai ba ke Umroi Konstituensi tingin hak ji start jongka election committee yang no makin ni ka Umroi Konstituensi gini ketika wainya ka konstituensi ka bala pau hapo ka state ke jongi la ka long ha ka legislative assembly la ne ha ka Council Autonomous Council te kendian ngidon ban itu yang ngai liti jongi kum ko forum nang bagi pajba jong konstituensi baro in sung thu ban sipun kenma kendian
hak election arajar apply hak tu por ngidon hak parti TMC po jingalam jing presiden jungi ba George Bilongdo ibrei MLA jungi hak tu por te hak election ngin snow klaba sedon ke job ke jingrem te snew bok pa ke kunun ke jungi kala syarem no hak tu snem but ya ke constituency jungi lami khmat no da kiwei te nakliang jong ka parti TMC hak tu por walang syarem hak election ten rei ngidon pade ka jingmut jing perkhat kumno bangin kentiu constituency ban kentiu constituency kamsyong tang ban job ya election rei ngidon ke benta ke bakraw ban sim benta wat lakum kata ke kunhun ke syarem te hadin bing syarem no hak election MLA nakliang jong ka kunhun da ka jing sukhia nila pelajpor ban lagi kendu ya kinong yalam jung area committee jungi ki beper ki bodon po konstitusi ban suthu jingmut bati ban sngap ban sngow juga sur ke jungki pada ke juga poru kare ke kamram jung kunhun ban lek ban tip kai ka daw ke ba kum ke kunhun ngi syarem ma ke jing sya ke bangim khmi lenti bangin mat yang ke jingrem bat kelengki konstitusi ba ke jelahi kampoi perkhat ba nagaliang jongi ba di MLA jongi inrem ten rei ni priang ye ki barok belgia te haga jing ai jing mod jong ki perlo ng kersan ki jongi ki pajba ki snow kundit ki snow pla ki snow thamai bhai ya kan ke parti ke thamai ke bangyon ra hang ne po konstitusi ki jongi ka bre ke Trinamool Congress te imat kane hi ka de ka daw ko ba kongsan ka bangi syarem no akan election jinsha nagaliang jongi MLA ilale ia ke ba Batam kat bala la ke bor ila train agamta ki pajba jong konstitusi tin rei haga klimat jong ke election pade haga jing thabut pade ni iba ki pajba kim priang setia ya kene ke parti te nagaliang jongi kum ka blok haga tu por nimdon ai ban ong nimdon ai ke jing kno ai ki parlok nong kersan ki parlok nong thabut ki jongi ten rei ngi priang ya ke rai ki jong pajba te din jong kata ngila perkhat khia ngila sim khia ya gani ke kam kumno bangin treipat nang ni khmat hapo konstitusi ki jongi te hadin ke cingi perkhat ngila lum ya kinong yalam area ki beper bat ke bekhat du ke bami na kata gaji kundu ke jongi gelong bang sim ya garai ba nginam penja ya ga kerteng ya ke jing treikam ke jongi ngin ya pimpau po konstitusi bat kata ke jing trai jungi po konstitusi galong bangin yat pat sakawai ka ngin don pat da kawai ka kunhun ke bangin thau ka kunhun ke batmai da ka bapdiang ya jing pusngau ki perlok bangin ino no ya TMC te nadu kata ka general meeting ka bangilong te ngilai put jingmot banginum don syu ha ka TMC bangin don no ha ka kunhun ke batmai ka balong ka kunhun independent ka kunhun light load kabangil khot kerteng ru ya kata ke kunhun ka umroi constituency progressive forum te mentang hidon ha kane ke forum ka kunhun ke batmai ha po constituency ki jongi ka bolong light lut bat nagane gersan ngin trei men sekri pa ba jong komroi constituency ta kane ke lempung ki jongi kane ke lempung ke batmai ni sutunat ru banithu ba baro kitu palok nong kit kam jongi ki badon ka TMC mensua nadu ka block level ki area bat ki unit ki ai ka jingkersan ki ai mensim manak ta ka daw ngil simbe ka rai ba kitu ki member jongi ki badon mensua ki block kin kelabet menta kum ki member jong constituency hapo kaneka forum go jongi president secretary ki nong kit kam area jongi ru ngi pen kelabe iki bakin long ki nong kit kam jong ka forum te lakataru namara gi lengkot jong kepor yimla ban lek man leki unit yamenta sipor ten rei nginang le kita nang ni sikmat ban rung sik unit baro mat persuthu kita jing thmu jong ko forum go bagi te hagaji ai lenti gi jongi nagaliang jong ka forum namar bangi don ka jing sirhem bar kata ka thong ban kentiu ban trei ban sekri ya gane constituency namar kata dagoi ke sur ka general meeting ka rai
Banaga beta kane ke election MDC arajar artusan syaka kasil autonomous district council kane ke kenhun lana ka forum ke jongi kan sei lau jong u kertong u jongka ban airang ha kane ke election te haga jing pun kre ya kane ke election MDC nagaliang jong ka forum kala thung kerpang ya ke election committee te kane ke election committee kan sa le ya ki bedon kam baro nagam ta jong kane ka election ini subhaban tertib ru sipai ba jong konstitusi Brokawai managaliang ke election committee ru ingilai syong ke committee tinggal pun kre aga bedai bagi kertong ki bedai bani aireng ha ka election ke jongi tingi kerpat nomor kata ya ki pai ba ngitip bagi pai ba jongi keleng a bisa mano bedai utau kertong ten rai ni kerpat begini ya syak bagi support apa jong haunu ulai Disember bomta ngilala ban pembiang penbit lut ya kita ki baro bat kala ban long ba first week jong Januari ka forum ke jungi ngasa declare yo candidate te ni community bagi pajba jungi ni syak ban ngi support nomor bogo committee kan hab trace tom hakini tayo ki banai ki bomta na ban pembiang penbit ya kini ki kam jong ka baro te kita kilong ki jing wat phang la ni ki thu ki jing pun pau ki jing pun sai pajba lengba jong pi gelat pathai kubor si pajba jong ka umroi constituency ki jongi tangi tahi jing pun pau jing thu na galiang jongi from angani por teng ai ku blai yang ipi baro dengan senang ya kendu pat nang ni sikmat hakini program ki baka from godon ban ya blai syukur Meghalaya Post.news